seo Seamus agus a charide Coran. Hanigad fo Eriskay agus seo na Karsten úd a bheit mi géirí fat mo bheitthe. Nid a bheit mi níon og a bheit mi crachte ma dhéin eich. A charadúlachum nid a bheit mi an ús a ha mi an dáidú gyn bí da iachachum. Y fónwri nid y fa mi giwlin cli y fiachu lan monia fa mi smynnu grwm hyn ha mi ffemoch iach. Agus leisyn tosich mi yn orsyn y coed ar sion yn iach cearst a fi cwmasach giwlin cliaf agus cwtioch y gwpr chimichil yn locht myr pet ac ar sion yn tiolwch. Agus sin med a hanig mi haris na Eriskay. Agus na Ponies a ha furich an Eriskay, agus an opera haids na Jonah, a giwlain femain, agus monia, agus a bhí a gwpr an crocht.